samom odlukom Međunarodnog olimpijskog odbora, ali i Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, odgođena su i sportska natjecanja, ali i olimpijske igre koje su se trebale održati u Tokiju ove godine, ali i Europsko prvenstvo koje ste imali zakazano u lipnju. Pa me evo zanima vaša prva reakcija kada ste to doznali. Kako ste se osjećali? Pa ne znam, to je sve nekako bilo nadrealno, čudno. Ne bi čovjek uopće mogao zamisliti da će se tako nešto dogoditi, naročito što od početka modernih olimpijskih igara nikad nisu odgođene olimpijske igre, otkazane su zbog svjetskih ratova, ali nikad nisu odgođene za godinu dana, pa to stvarno niko nikad ne bi mogao ni zamisliti, tako da sve to nekako bilo čudno, teško za shvatiti, možda u prvim tjednima i psihički teško, zato što nekako smo mi sportaši navikli imati točne datume za šta se spremamo i onda kad je to sve otkazano, onda više nemaš neki cilj, nemaš točno za šta bi se spremao i onda je teško ostati motiviran, teško ostati u treningu. Tako da sam siguran da je za dosta sportaša, mogu reći za sebe, da mi je teško bilo prvih par tjedana naći tu motivaciju, nekako se vratiti u normalan ritam. Pa mi je trebalo neko vrijeme da ponovo jednostavno si nađem svoj ritam, da ponovo uđem u ritam treninga i da nekako vratim svakodnevicu. Da, nekako evo ja vas pratim na društvenim mrežama i vidjela sam da ste stvarno pronašli vrlo brzo, bih rekla, motivaciju. Pa evo čak sam vidjela da ste napisali kako se najbolje motivirati od kuće, znači za vježbanje, znači nekakvu rutinu u kojoj istinski uživaš. Pa evo zanima me kako je izgledala ta rutina, kako izgleda jedan dan u vrijeme karantene i kako ste prilagodili te treninge. Pa je nekako i mi kad smo vidjeli da se mi kao vrhunski sportaši mučimo sa motivacijom i to onda nekako kad smo mi našli tu motivaciju rekli smo stavit ćemo malo i na društvene mreže da pomognemo ljudima. Sigurno je svima to bilo jako čudno i teško. Pa ne znam, meni je dobro došlo što sam otišao u Split, žena inače iz Splita, pa sam tamo uzeo ergometar, uzeo sam bicikl sobni. Poslije kad je malo su popustile mjere mogao sam ići van na bicikl, tako da mi je to dobro došlo da promijenim okolinu, malo odem na more, tu sam odmah ja nekako živnuo, ali najbolje se nekako mi se pokazalo da je najbolje da se vratim u ritam treninga, točno da si napravim plan i program kad ću raditi treninge, ne da radim proizvodno, nismo više bili u čamcu. Mogli smo raditi zapravo kad smo htjeli trening, imali smo mi plan i program, ali što se tiče u danu, mogao sam ujutro, mogao sam popodne, mogao sam između, ali nekako sam si shvatio da trebam si sam planirati točno kad će biti trening i da nađem taj neki plan, recimo. Što su sada popustile mjere, ali još uvijek vrijede neka malo drugačija pravila. Kako ste se prilagodili na to? Na početku smo samo mi vrhunski sportaši mogli prva i druga kategorija, tako da nas je na Jarunu bilo par, nema puno veslača koji imaju prvu i drugu kategoriju. A pošto je veliko jezero, svako ima svoje slačionice, onda zapravo nismo ni trebali puno paziti, jedino brat, ja i trener smo morali malo držati razmak, trener je donio sredstva za dezinfekciju i malo smo više prali ruke, pazili u slačionici i to je zapravo to. Imali smo tu sreću što smo bili sami na ruku. Da, to je svakako. A što se tiče same pandemije, ali tu je nažalost i veliki potres pogodio Zagreb 22. ožujka. Zanima me negdje možda neka teretana u kojoj vježbate, je li možda pretrpila nekakve posljedice potresa, imate li i tu možda problem kada ste se vraćali, evo, ili nije, ili sve u redu sa samom možda teretanom, pa evo, ako mi možete to nešto malo više reći. Pa je, evo, osim vizualnih nekih stvari koje su po zidovima popucali, tako nešto, struktura zgrade je ostala u klubu, govorim, ok. A s obzirom da je zgrada iz 1937. 30 i neke, uglavnom, stara jako zgrada, ali je to zapravo prva zgrada u Zagrebu koja je imala armirani beton, tako da na svu sreću sve je izdržalo. Normalno se klub može koristiti.
vidi se neke napuknuća na zidovima, to se treba popraviti, ali što se tiče funkcionalnosti je sve dobro, tako da na svu sreću možemo trenirati normalno. Evo, za kraj, cijelo vrijeme sam pričala o toj motivaciji, ja sam vidjela da ste čak za ovaj Wings for Life sudjelovali ste u tome, 24 km ste istrčali, to je stvarno svaka čast, vrhunski. Također što se tiče dalje motivacije za sportske natjecanje, dakle u listopadu vas čeka Europsko prvenstvo u Poljskoj, pa evo kako teku pripreme, jeste li ovako spremni? Pa je, sve je super, osim što nemamo natjecanja, ali što se tiče treninga stvarno uživamo, sad je ovo najljepše vrijeme kad je toplo, proljeće na Runu, to je stvarno gušt. I od kad smo se vratili u Čamac, brat i ja, onda smo se zapravo vratili na svoje i vratili u stari ritam i to nas je stvarno razveselilo i to je ono stvarno što volimo raditi, tako da guštamo na Runu, spremamo se za to europsko prvenstvo. Bit ćemo prek ljeta i na Perući, da se bolje pripremimo i eto, nadam se da će sve ići po planu. Sad u ovoj situaciji je teško išta sa sigurnošću znati. Ko zna šta će biti u 10. mjesecu, ali eto, trenutno guštamo u treninzima, računamo da će normalno sve ići i baš da čekamo neke utrke. I mi u veslanju inače nemamo puno utrka. Zapravo svjetskog prvenstva u 9. mjesecu prošle godine u dvojici nismo imali još nijednu utrku. Tako da taman kad su nam trebali krenuti utrke se dogodila tako korona pa se to sve odgodilo i onda stvarno željni iščekujemo da nešto bude. Da, ali evo ja vam želim puno uspjeha i da vam se ostvari sve što želite, zaista stvarno odličan tim i uopće ne sumnjamo da ćete uspjeti u svemu.